Ka Jaintia Students Union JSU sain bay da e gadai tho chau Deputy Commissioner of West Giant Hill District hajrong Islam ukhur exam ya ki wakre wada dep khud advertise na do ka khat khande drik khonchong lat November 2024 he wada em kamwa khande phau artli ki kre grade 4 walai yong ga DSC hagi chnat wa pher Daong wa ini wa penslam wa penman exam na pen kuslai ka yaki wa bon ki wada thap pertuj wa kam tam ki wada rab herta Hejo ipor ka JSU de ipor ka chibna ya DC wo pendep ya gani ka kam lem kam te da penman da ga yakhi hapo ka district waro ka wi ka JSU de banjor ka le yo Deputy Commissioner wo smart le ye ni yo man go imentoy ya ki kon ka district nei da wom MUDC ya gani ka chiti de ikti ha ka Additional Deputy Commissioner Igus ni naling yung iga Jaintia Student Union Sainbay. Isem juga teaching skit kwa isem wo Deputy Commissioner tang ni daw bon kam yo isem wo ka Madam Kanta MCS de thu benia hajing to wa gani ki DSC application. Bon ki post na liang yung District Selection Committee ki ber advertise ki na do snem arja arwi ka kredrik nombar ado ne si wada MG kam wachi kende pa artli kita bukan post ki umpam khud exam ki kam wada list nem chiten duna source nem de bon ki pajba na po West Giant Hills da ujor bisa i ka Giant Student Union dan liang yang i da chim serious bahai kini issue de bichem le CV le de yo i go wi ka assurance na government na ka Madam Kanta to kam kam na po chi banai u le ini dan liang yang i ka Giant Student Union le da i ka deadline che government to kam wa chi banai dalam yu ketika good respon na liang yang ki i da penman ni kejing ki apo district West Giant Hills district but ha ko jogo por le the request ya ka madam ni benta wo advertise chu i post awro ki department concern yang ka West Giant Hills kawa da khana ka madam da em kawa chi hajar tali kita ki bukan post apo ka wi ka West Giant Hills district dekat bon man ka jingga ondong ya ka district yang i ada yo i kate tali ki post plus ikani 92 post wada dep advertise ki sagite ki post ki wadau advertise ki man gale kuwi ki jingga onong ya ka district West Giant Hills hakam kini ko por ko man crisis bah ikam sarkar apo ka district yang i ko yo inaga Madam Kanta to ongi kila dan yang ka department concern dan work out bahagi ini atau uba members secretary yang ki wadang lai transfer dang wan thme temu dang em geti kendrum kendram apo ka department yang ki civil atau deputy commissioner thme wadang wan thme hap constitute ni member yang ka DSC kata man wi ka daw ko penman ni ki man slow hajing ong yang ka Madam Kanta ka jing yo yang i ka district West Giant Hills de man go wi ka district Urim ko bon ki department UM apoy yang jing pat yang ka West Giant Hills district ini kejing ko yang ka perekam man go ko pen xiao si mo ye ka sen wo yu atau ba kam kani ka unemployed crisis yang ka ri yang i bro ko wi hantam ye ka state Meghalaya yang i te in liang yang i mud man lada government hi sim serious ki kani issue tau jur ketika jing hi na benta kani ka district selection committee